Dobar dan, pozdrav od mene. Ovdje vidite traktorsku kosačicu IMT Boljevac. Kupljena je 1999. godine, 23 godine stara. I princip rada njen usporeno je na 0,30 u stvari brzina trenutne reprodukcije. Sada ćete da vidite, ima 22 zuba. Jedan više zub u odnosu na standardnu 21 zbog varenja letve, ojačavanja, pa letva daska navukla sebi. I zato jedan uvijek zubac, evo, jedan uvijek zubac navarujem na vrhu, da bi prelazilo preko tog šiljka vršnog. 22 zuba ima, 21 je standard, jedan navarujem zbog ojačavanja daske. Evo vidite, sada kreće ojačavanje daske od sredine manje, pa sve više i više do cigančice. Jer krivila mi se daska, pa je ojačana. Zubci su pucali između trećeg i četvrtog zuba, najviše zbog udara cigančice, tu najprije zubci pucaju. Između trećeg i četvrtog zubca cigančica je bila drvena, hrastova, mnogo puta je pucala, promenjena je na metalnu šuplju cev koja je ojačana. Tu ovo što se vidi deo od metala, ojačano je, tako da nemam problema sada nikakvih, kosi kao rotaciono skoro kardansko vratilo sistem prenosa. Zahvalan sam na nju. Eto, kardansko vratilo do traktora. To je to.